sinunum, quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum, quam bonum quam iucundum habitare fratres in unum, quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum. Antimong metong nga pamilya makatipon tamong ngeni king lagyuning ipa, poning anak ang poning banal espiritu. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimuri. Maya pagat panapon kaluguran kong kapatad. King lagyo na pong among noli, kaluguran tamong parish priest, keti King Holy Rosary Parish, babye kaming maya pakaurasan, kaya kayo pong miyembro ng greeters and collectors. Ang eni, pagmasusyan nyo yung kaya kayong induction. Banwa-banwa, kaniting maulang ka-fiesta ng Santa Marta, Maria, at San Lazaro. Deting kakaluguran ng Ginoo. Bis naman mumuran at maroking panahon, metong igrasya ing atsyuta mong eni, ban kanita pagmasusyan, ing misteryo ning kaligtasan ng Ginoo. Bata mong ening maging karapat-dapat magmasusi kareting banal a misteryo, si siyantala rin kaya katang kasalanan, at adwan tamo king Ginoo, ing patawara nala. Hikatamongan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala akong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Paus Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbye alananga. Amen. Pakaluluan mo kami, Kristo, pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, King Malwang Matas, at kapayapaan, karing taong kayang kaluguran, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King Malwang Matas, at kapayapaan, karing taong kayang kaluguran, kayang kaluguran. Pupurihan na ka, parangalan na ka, sasambahan na ka, paligayahan na ka,
kaluluwan mo kami. Ikang mialam mo king kasalanan niya't tanggapan mo, ingdalangin mi. Ikang makaluklok, manalingit papakaluluan mo kami. Ligaya king Diyos, king banwang matas, at kapayapaan, galing taong kayang kaluguran, kayang kaluguran. Uling ikamuing kanan, ikamuing iyo, ikamuing kakatas-katasan, Yesu Kristo, kaguming Espiritong banal, king ligaya ning Diyos, Amen. Ligaya king Diyos, king banwang matas, at kapayapaan, galing taong kayang kaluguran, kayang kaluguran. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, inganak mo pe parangalan ne, ki Santa Marta, Santa Maria, ampon San Lazaro, kapamilataning pamandalo na king karelang pibale-bale, anting metong abisita. Kapamilatan ding karelang panalangin, apagsilbian miya sanay Kristo, karingke kaming kapatad, at matula mo keng tanggapan lungub banwa, anting tuneming pibale-bale. Tiadwan mi keka o Diyos, kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, amabibiyem pon mag-ari kambemo, king kametong aning banal espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king mumunang sulat San Juan. Binakong pakamalan, mikakalugod ta sana, uling ing lugod, manibatan king Diyos. Ninuman ing lulugod, anak ne ning Diyos, at balo ne ing Diyos. Ninuman ing elulugod, ene balo ing Diyos, uling ing Diyos, lugod ya. Ing Diyos lintad na, ing lugod na, para kaya katamo, king anti kanini. Tinubod ne, imbugtong ng anak, keti king yato, batang mikabie, king kapamilatana. Ating lugod, antiya kanini, aliway tamo, ing linugod king Diyos, nuneya, ing linugod kaya katamo, at tinubod ne, ing kayang anak. Antimong, nuneya, antimong ayain, akapamayaran karing kasalanan tamo. Binakong pakamalan, nunging Diyos ligura na katamong, makanyan-kanyan, itamungan, sukat tamong mikakalugod. Alapang taong menakit na king Diyos, dapot nung mikakalugod tamong, ing Diyos manatili ya kaya katamo, ating lugod na, miganap kaya katamo. Makanyan tamong ababalo, king itamo, manatilita king Diyos. At iyo, manatiliya kaya katamo. Uling darakaya na nakatamo, king kayang espiritu. At ikami, ikit mi, at patutuan mi, king ingib pa, tinubod ni ing kayang anak, bilang talagapagtas ning ketawan. Nung ing ninuman, kikilalana na, king Jesus, iyay anak ning Diyos, ing Diyos, mabibiyaya kayo, at iyo, mabibiyaya king Diyos.
Ita mo mismo, akikilala tamo, at sa salpantayanan, ing lugod ning Diyos para kaya katamo. Ing Diyos lugod yo, at ing ninumang mabibye, king lugod, mabibyeya king Diyos. At ing Diyos, mabibyeya kaya. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, alang-alang king lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Alang-alang King lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Emo sa yayablas ke kami, ing pamikasala daring ke kaming pipumpunan. Ing ke kang ganaka, mirapal sang mamilatan. Uling emi na agyong kargan, iningke kaming kaligaligan. Alang-alang King lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Sopan mo kami, O Diyos, sa kaya kaming tagapagligtas, alang-alang king ikaligaya, ning kaya kang lagyo. O Ginoo, patawaran mo rin kaya kaming kasalanan, ligtas mo kami, alang-alang king kaya kang lagyo. Alang-alang King lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Ing dalong ding biyag, miras na sa ka, at ding miatulan mate, iligtas mo sa aking kapamilatan nining maragul mong upaya. Dapot, ikaming balen mo, o beras, ake kang papastulan, pasalamatan da naka mang alang kapupusan. Ipasyag mo, ing kapuryan mo, ang gaking alanganga. Alang-alang King lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Talakad tamo po. Amano mo, Ginoo, Espiritu laat biye. Atilo keka ding amano ning biye alanganga. Ginoo, manatili kaya kayo. Pamamasaking mayap abalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. King pamaglakbera, mira siya Jesus, king metong abalen. Anong nune matulang tinggap ning metong ababaing milagwan Marta, king pibale-balena. At inyang kapatid ni Marta, at iti milagyan niyang Maria. Maria migluklukan niyang maraton king swelo, lelening kaluklukan ng Jesus. At karin niya makirandam king tuturo ng Jesus. Ngeni Marta at tutong samal king dakal a obra, lepitani Jesus at nga na kayam. Ginoo, paintulot mong ing kapatid ko, paboren nakot, sukat dili ko, kening dakal a obrang sukat gawan. Sabihan mo sa kayang, ing saupa na ako.
Dapot ing ginunga ng may kibat kaya, Marta, Marta, payaliswas ka at paibalisang emonano, king dakal abage, dapot ditak mo ing kailangan, at king kamatutuanan, metumong bagye ing tunay kailangan, i Maria tinudyang memili king lakwas mayap adake, at hingkayang pinili sukat kuanan kaya. Ing mayap pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good afternoon po kaya kayangan. Oreta reng bagets. Then he forgets. Naman forgets, makapanandaman niya itabalam kakalingwan tala. Aw santa na lamong antik. Po wari reng antik malaw. Ustong antik mal. Nya pakamalanda ko po. Tandaan niyo, pakamalanda kayo, lalong-lalo na yung mangtes. Pakamalang kong kapatid, burira ko pong pasalamatan. King Lagyuda, rin kaya katamong HRPing pari, dakal po salamat kaya kayo. Kaya kayo ngan, pati rening bagets, dening maindak po ngeni, ilang mekibat, ketang pamanyawus tamo kanita. Palakpakan tala rening bayo, ang po pa rening kapatid tamong malwat ng susuyo. Salamat kay kayangan. At tatandaan ko po kanita, inyang megumpisayang COVID-19. O yan, may takpang ko lupa, mig-face mask kayo, mig-face shield. Kay ba't nanita gagamit alcohol? Dati akakita kayo lupa. Inyang may takpang ko lupa, may lako ko lagu. Pero malago ka pa mo rin po. Dinalan lang kasakitan kanita rin. Bang kanita abalo da rening bayo tamong kayabe. Masakit po kanita lalong-lalo na deng senior citizen tamo. Kakarug ko kanita. Pota ating mika-COVID kaya kayo. Siguro ating mika-COVID kaya kayo. Ala po niyan pala akong mika-COVID. Ako mika-COVID Ako po yung may sakripisyo, ang po pa'y Father Topi. Kami nga duwan po pa'y iyaling kaputol ko. Anyway, dakal po salamat. Ketang pamagsakripisyo yung dakal. Misan po, ating metong may asawang sinimba. Kay ba't ing lalaki inyang megumpisa na yung misa mitutundo ni. Mitutundo yung lalaki. Hanggang niyang manaraling pari mitutundo ya pamurin. O ni nga pagmasdane po ning paring manaral. Tinuk nang yon. Kay ba't nanita tildune. O ba't mitutundo ka. O ba't eka makirandam. May nga pakarinay po ining sisimbang lalaki. Kay ba't nanita, ining asawa na mimwaya na naman. Penya biyana ne, penyar mo na ne, ining asawa na. Hanggang niyang lumwala. Kay ba't na po ning misang gaking bale, ining babay ne kamwa penya biyana ning asawa ng sinimbang mitutundo. Baloy po yung gawa na ning lalaki. Mintaya keng bar. Miminum yang miminum. O ning misa na bengit, kabang tatal na niya po ing baso ng alak,
o batatabilin Inya nga tabilin ng makanyan, ining basong alak, atin laman, may baldugya, may balbalya ing baso. Inyang may balbalya, kinalat ini pong alak, kaibat na nita, siyempre, ating bubog. Baloy po yung gawa da rin dening receptionist. Eko pumigaganak ka, ngarang makanyan. Kami na pong bala kaya kayo. Kinangwalang basan, kiskusan da, detang bubog, tinipon da, kaibat mintay manager. Eko pumigaganak ka. Iyon nababayaran nga na. Baloy po niyang ikinayta, Aldoldo, may minom na ka rin, eneme ko. Uling ikit na itang masabal. Aldoldo, bengi, pupuntaya ka rin. Uling ikit na yung kapag malasakitan, ing masabal da, dening receptionist ang poining manager. Anti kumopuwaring sasabihan, ikayo, itamo, makanyan muna naman. Ban kanita manatili lang sisimba, pag malasakitan tala, deneng sisimba. Amen. Pota po nga tsuko ka rin, baloy po, ikayong diling mapagal karing organizations. Aba kamaran na tsuna kayo, every week, every Sunday at tsu kayo, dengalwang organizations, once a week, sisimbala, kaibat meeting, kaibat atilang apostolate, ikayo po, o ining apostolate yung. Balang Domingo, ang po pangaldoldo, magsilbi kayo keti. At sana, kalupanan itang lalaki nga ita, may nga pakarineyang, pero ikit na itang lugod, inyang muntaya kitang meto nga bar, inyapin, halos aldoldo pupuntaya ka rin. Uling ikit na itang lugod, ikit na itang malasakit at masabal. Makanyan munan po sana kaya katam. Pakita mo kalubnaning tao, maka-smile tana. Bawal ing makabusangot. Amen. Bawal ing makabusangot. Ikayo po ing kaya kaming extension. Potasan nga kakita kayo, akakita na kami. Baloy po rin taong sisimba, potang lungoblakyan din, dakala problema. Dakala bibit-bitan na problema king biye, problema king obra, problema king pamilya. Miyaliwang klaseng problema niya, potang datang laken, maninton lang lingap. Potasan nga kita kayo, mipasno na lang, agyang nga kita kayo mo, mipapasno na lang. At aso pantala pang makapangading masalese. Nya, kanita ating kung nga kakit dening anak kabayo-bayo, malamarinela. Potang purmero malamarinen, pag mas danda kayo talagang makanyan, deni alanong marine rin. Nya, ilang malamarinela po. Natural mo ita, pero pota palang at singa pong ginukya ka. O ito, malyaring may pakit. Nya potang datang laren tao maka-smile kayo. Potag yang alan tao maka-smile kayo, walway buri sabihan ito. Good morning, good afternoon, good evening. Eyo tambing diri na sobri, potang pota sabihan na puro sobri nga harap, pota ino simba. Balagad mo po ito. So, makanyan
akit desa na nga pong Ginoo kaya katang. Akit din nga pong Ginoo. Magsadya kayo nga ko kaya kayo kanita niyang purmero keti magmisatam na naman. Potang bayo Sabado, Sabadong Aldo Bengi, magsadya na kayo. Mag-beauty rest na kayo. Kaibat potang maranong kong datang detang mag-serve. Nga ko kaya kayo ng misa 30 minutes, bayo yung kaya kayo yung misa, at yun na kayo, mga di kayo. Individual prayer, malyaring collective prayer. Mga di, bayo mag-serve, mga di. Kaibat na nita mag-serve kayo. Papakit yun Kristo king kakatamong biye. Magsakripisyo na. Nyapin po prayer. Kaibat na nita service. Makanyan yung ebanghelyong binasa ko ngeni. Jesus, pintalano ring kakalugurana, deningatlong may kakapatid. Marta, Maria, ang papay Lazaro. Kaibat, kalumnang Jesus, king karelang pibale-bale, nanong gawa ng Maria, linuklukya, king arapan ng Jesus, at may kirandam ya. Nanong gawa ng Marta, tayo king kusina, migsadyayang pamangan. She was so worried and distracted. Anyapin mig-complain niya. Na nung sinabi ng Marta, Ginoo, ala na naman kaya ka, nung kapatid ko, paborin na ako. Migreklamo ya po. Bakit? Uling? Pamekirandam kingamano na ng Ginoo. Sung ing tao, nga di, magreklamo yang magreklamo. Nya balo ko kaya kayo, detang pa niya magreklamo, balo ko retang migbuisit. Bakit migbuisit kayo? Kasi ako nga di. Kalupa ng Marta, migreklamo ya kang Jesus. O batining kapatid ko, makalukluk ya kaya ngarapan mo, laing gagawin o tinakusoban. Migreklamo yan. Nya istong yung tao mareklamo yan, kulang ya pangadi. Amen? Nya kailangan mga di pa mo, pasaw tamo king Ginoo. Kaibat nga ng Jesus, Marta, Marta, o ba't mababalisa ka? Kaibat nga na, Maria, she has chosen the better part. So Lavinia, she has chosen the better part. What is good? Piyabenta lang ini. What is good? Tutupin, naman marok, itang magsilbi ko. Naman marok, itang magsilbi kang pamangan king bisita mo. O neng kailangan, paksabyan mo pa mo, makirandam ka pa mo, kaya kalupa ng Maria. Mary has chosen the better part. But Martha, she has chosen the good part. Good, better, and what is best, in peka best, piyaben mula. Bayo ka magsilbi, mga di ka. Po, yung kakalingwan mga di. Bangkanita man tabing apong Ginoo, king kakatamong pamagsilbi, at kaibat mong mga di, mag-serve ka. Marta, pumarok ing magsilbi. Sana, may kirandam ya pa mo kang Jesus, bayo ya, migsadyang pamangan at magsilbi. Masanting lapo, masanting pa rin yung depatanda. Good, better, and what is best,
mga di bayo magsilbi. Amen. Nya po itong magsilbi kang, mga di kang, masaya kang magsilbi. Agyam pa pong potang lulubno rin tao ating mapali buntok, palmuranda kayo, mememwala kayo, kaya kayo, sige pa mo rin, mag-smile kayo mo. Amen. Isunduyo pa mo rin, antabayanan niyo pa mo rin. So ini po mapalad, itang sinabi ko kaya kayo kanita, sumuyo tamo, at dening kaya bayo tang kaya be, may kibat laking haus na ni nga pong Ginoo. Nya pinatsula po kenin Dakala salamat kaya kayo, at kayo pekibatan nyo yung haus na ni nga pong Ginoo. Tandanan nyo, masantinging susuyo kay nga pong Ginoo, pero masakit. O ini po para kaya kayo ngan. Mag-serve ko ngan ngayon. Ing pa mag-serve, tanda na ning lugudyo kay nga pong Ginoo. O ini po yung first reading. Ing Diyos minuna nakatang liguran, tinipay ketiking yato, ba nakatamang iligtas, pakibat tamo, luguran taya na naman. At ninuman ing lulugod ki nga pong Ginoo, nga na kailangan may kakalugod lang. Ikayungan magsilbi, ikayungan mangadi, ikayungan malugod ki nga pong Ginoo, itamongan malugod ki nga pong Ginoo, kailangan may kakalugod tam. Ing Diyos etaya kakit, pero potang may kakalugod tamong at suyang ing Diyos. Pero ini po yung taulindile, lawanyo, Marta, Maria, Lazaro, kaluguran de Jesus. O hindi po, tandaanan nyo ini. Naburing sabihan, kaluguran na kang Jesus at kaluguran na ka, ala ng mate keng pamilya. Ala ng sakit. Pota sabihan nyo, datanging panahon, magsilbi na akman kingapong Ginoo at may sakit ko. Magsilbi na akman kingapong Ginoo o batating mete keng pamilya mi. Tandaan niyo po, Marta, Maria, mete yung kapatada. Naburing sabihan ala ng sakit. Naburing sabihan ala ng mate king pamilya. Atin pamuring datang nga problema king biye. Nya istong magsilbi ka, sinuyo ka king apong Ginoo, makasadya ka king biye mo. Siguradong ating data nga kapagsubukan po, at ita mo sasabihan, magsilbi na ako mangkaya ka Ginoo, o ba't pepaboren may maku, o ba't pepaboren may tatang ko, o ba't pepaboren may kapatid ko. Ali po, atin niyang paki nga pong Ginoo. Niya masantinging mag-serve, pero naburing sabihan, ala ng data nga kapag subukan king biye. Kaluguran tayo nga pong Ginoo, magsilbi tamo kaya. Adastong magsilbi kang atin. Datang akapag subukan, atin mo na naman kasakitan. Amen. Pero, masaya pa mo rin magsilbi. Bayo'ng tagumbi, kasakitan pa mo. Amen. So, kaya kayongan po, dakala salamat. King kaya kayong pamanyondo, king kaya kayong pamanyuyo, at kayong maindak niya ni welcome, king pamagobra, king kaya katamang parokya, at asahan niyo po, pangadita kayo, may papangadita mo Sa dakal salamat po kaya kayongan. Ngeni po, gampanantaya po yung pamagtalaga karing bayong talasuyo king maya papamananggap ning parokya. Hausan tayo po yung
Presidente ng Church Greeters and Collectors, Sister Luz Biminda. Ding magdasang mitalaga anting bayong talasuyo, ning mayap a pamananggap ning parokya, talakadla at lumapit kening arapan. Reverendo Padre, ila po ding sablang magnasang mitalaga anting bayong talasuyo, ding mayap a pamananggap. Sofia Baradi. Lauren Canlas. Denise Cortez. Cassandra Gonzalez. Elby Lopez. Rihanna Riego. Lobby Salazar. Jocelyn Siron. Kapatid, anting magnasa kayong mitalaga, anting bayong talasuyo, ning mayap a pamananggap, mga kukayungin king arapan ng Diyos, at king arapan ng kapulungan ng Diyos, ing kapagnasan yon tupad, mipnong katapatan, ampong kagiwan, king kayong kasuywan. Ngeni kapatid, makasadya kayong sumuyo king kapulungan ng Diyos, kening kekatamong parokya, Opo, makasadya kami po. ipangakuyo ing katapatan yu, king pamanuki king tuntunan ding talasuyo, ding mayap apamananggap, Opo, ipangako ko. ipangakuyo ing maging tapat, ampong mangayap king kayong kasuywan, anting talasuyo, ning mayap apamananggap, King Saop ng Diyos, mangako kami po. ikayo kapatid, anting makatwa king pamanyuyo, ipangakuyo ing pamanantabi karing bayong may talagang talasuyo, ning mayap apamananggap, O Diyos, o malagod ming ipa, antabayanan mo kami maging tapat, king kaya kaming kasuyuan. Tanggapan milang mit mo kapayapan, kayapan, ampong kayuan. Ding kapatad ming umem karika, king kaya kang banal ay Eucharistia. King maya papamanggap mi karela, ika i Diyos mi, king kaya kaming susuyuan. Itaadwan mi king kapimalatan ng Kristong ginumi. Amen. isunduyo ing pamagpakamal anting may kakapatid kang Kristo,
Parati yung gaganakan ing maging mapagtanggap pablasang ding darapat kaniti meka pagtanggap lang anghel ay edaman balo. Manalangin tamo. Ginoo, akya kaming Diyos at maluguday pa. Agpangking kalam api kalub mo king balang metong kaya kami. Mayaus kengan bansumuyo bansuy wanda kang king miyaliwang paralan. At manatad miyaliwang kasuywan karing kaya kaming kapatad king kasalpantayanan kaya kaya ingawus kaya kalaring kalam. Pakalingapan mo rin kaya kaming kapatad ay naus mong sumuyo king kaya kaming parokya. Katman mo sana king palining kaya kang lugod, maging lasan ng instrumento ning kaya kang ganaka, at putungan mong kaligayan ing karelang kasuywan at kasakitan, maningningsa ing karelang kasalpantayanan, baning palining karelang pamananggap, maging tanda nining kekang lugod, karing sabla, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Ing kasaupan tamo at yuking lagyoning Ginoo, Amengawa king banwat yato. ing Ginoo man tabi yakya kayo, At kaya ka antimo rin. manalangin tamo. Maluguday pa, inaus mo kami bang sumuyo keka, ing kasuywan king kaya kaming kapara, metong hiyang kasuywan keka. Adwan mi keka ing bendisyonan mula, deting maputing imalan, at deting krus ay sulod da ring kekang talasuyo, king mayap apamananggap. Manano na sa iting maputing imalan, maging tandaning dalisyadang pamanyuyo keka, king kapamilataning pamanyuyo king kekang balayan, at king karelang pamanyulod king kareting krus, maging dalisya lasanang tanda ning kekang lugod. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Tanggapan niya iting tandaring talasuyo ning mayap apamananggap, bendisyonan na kayo ning Diyos, king kaya kayong pamanyuyo keka, at karing kapara yung tao, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Kapatad, pasalubungan tala din kakatamong kapatad, magnasang sumuyo, anting bayang talasuyo ning mayap apamananggap. Palakpakan tala pong pasibayo. Reverendo Padre,
Ipakilala milangeni deng bayong mihalal ang mamuntukan king karelang organisasyon. Weekdays leaders, Sister Esmeralda Games, Sister Lailani Tan, Sister Hasmin Gosyang, Sister Fe Kapili, Sister Nora Lansang. Group leaders, Group 1, Sister Charvi Galeon. Group 2, Sister Evelyn Licaros. Group 4, Sister Jillian May Giao. Group 5, Sister Rose Manaloto. Group 6, Sister Beng Rodriguez. Ding Executive Officers, Treasurer, Sister Alma Pineda. Secretary, Sister Angeline de la Cruz. Vice Chairperson, Sister Wilma Hipolito. And Chairperson, Sister Luz Culala. Kapatid, may talaga kayo bang mamantukan king kaya kayong organisasyon? Ngening harapan din kaya kayong miyembro, mangako kayo para king kaya kayong kasuywan. Ipangako yu, ing itagulaling yu, ing sarili yu, king kasuywan. Ipangako yu, ing tapat a kasuywan, karing kaparayo, at alining kaya kayong sarili. Manalangin tamo, O Diyos ay pami, inaus mo ing balang metong kaya kami, ban sumuyo kaya ka king miyaliwang paralan. Adon mi kaya ka, ing bendisyonan mo lang, dating kapatid mi, at tinanggap king kasuywan ning pamamuntukan. Manano na sana king karelang pangahalal, anting mamuntukan king organisasyon, ing suywanda aliwa ing karelang sarili, none ika, amemili, at mi talaga karela, at ing karelang kapara. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Kapatid, pasalubungan tala ding bayong mihalala mamuntukan, king kakatamang organisasyon. Palakpakan tala po. Talakad tamo po. Ngeni manalangin kayo kingig pa, banantabayanan na kayo, king kasuywan, akya kayong tengwanan kaya, at king kayang kapulungan. Manalangin tamo, o malugod mingig pa,
Manalangin tamo, igpa, inaus mo kami ban sumuyo keka, king mialiwang paralan. Adwan mi ing bendisyonan mo lang, reting kapatid mi at tinang mo king kasuyuan, king kekang kapulungan, anting pamagsunduda, king karelang kasuyuan, maging paratilasan ng maging tapat, at maging tune lupa ning anak mo, Kristo, lalong-lalo na king karelang tanggapan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pakamalan kong kapatad, manalangin tamo king ipatamong at syubanwa, ban kalupa ng Marta, maging mayagap tamo king pamanigobra, para king kaligtasan. Dapat kalupa ng Maria, nalakwas tamong pilinan, amaya padake king kakatamong biye, nga tamong ening manalangin, ipa, pabanalan ampon papamungan mo, ing pamanigobraming. Para king Santo Papa, karing obispo ang pumpari. Midinan lapasanang sikanan ban magobra, para king pamipalaganap ning maya pabalita, king mabilog gayato, nga tamong manalangin. Ipapabanalan ang pon papamungan mo ing pamanigobrami. Para karing manungkulan king gobyerno, king karelang pamanigobra king gobyerno. Maging kawangis na lasanang Santa Maria ning Bitanya, king lakwas dang pilina ning maya padake, nga tamong manalangin. Ipapabanalan ang pon papamungan mo ing pamanigobrami. Para karing sablang manigobra, para king ikakayap ding sabla, elasa na paibalisa king panahon na alang sasaop karela. Dapot isipan da na, pipilinan daing maya padake, ing sumuyo king karelang kapara at king Diyos, nga tamong manalangin. Ipapabanalan ang pon papamungan mo ing pamanigobrami. Para karing talasuyo ning maya pamanggap king parokya. Sumuyo lasanang ipapaybaylisa, dapat sumuyo lang ating mitmong katapatan, kaya pa nampong kagiwan, king banala kapulungan, nga tamong manalangin. Ipapabanalan ang pon papamungan mo ing pamanigobrami. Para kaya katamungan, sumuyo tamo sana king Ginoo, alimo king bagi apay pagalta mo ang pumababalisa. Dapot sumuyo tamo king mitmong pamakiramdam king kaya nga mano, nga tamong manalangin. Ipapapamungan ang pon pabanalan mo ing pamanigobrami. Para karing sablang niyango abye, tanggapan sana ning Ginoo king kayarian na banwa, anting pinili daing pamanyuyo kaya kitiking yato, at itiya pya kamaya padage king karelang bie, nga tamong manalangin. Ipapabanalan ang pon papamungan mo ing pamanigobrami. Yan ipuadwan tamong sarili tamong kapagnasan. Oy paming at syubanwa, pabanalan ang pon papamungan mo ing kaming obra, pan kanita para king kakayap ning sabla, ing kaming gawan, at iti para king kaligaya mo, at para king kaming sariling kaligaya. Pabanalan mo yung balang metong kami, ban kanita makiwangis kami, kang Santa Marta, Santa Maria ampon San Lazaro, king pamamili king maya padake, king pamanoki king kang kaburyan, tiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
ning banayan mo ni sulod, king tulang mo o manalangin kay kapatad, maning kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapane, sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kalagayan ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ni mabilog ng banala kapulungan. Hoy pamimiglalang, pupurianda ka, pauli ning kekang ligaya. Kaniting fiesta ng Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro, tanggapan mo iting kasuywan ning kaya kaming pamanyamba, antimono makanano mong tinggap ding karelang lugod, tiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe kaya kayo, At kaya ka antimuri. iyat nayo ring pusoyo, Makayat nano King Ginoo. pasalamatan taya ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon no ka rin man, oy pa Diyos sa malugod ampon maganaka. Ing ligaya ring santo, ligaya mo naman, potang parangalan ming karelang merito, parangalan ming sarili mong kalam. King biera keti king yato, dinenan mo kayang atolaran mi, king pamakisamak da ka rin banwa, pagkalub mo kaya kaming karelang pamikakaluguran, karing panalangin da para king kekang banala kapulungan, pagkaluban mo king sikanan ampon kambilan. Iti maulang kapulungan daring talapututu, agyaganda kay sanang sumulong king tagumpe, pan makirake karela king korona ning alang kapupusan aligaya. Kapamilatan ng Jesucristong ginumi, walinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa. Daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Manal, manal, manal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Manal, manal, manal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Mipluy ahing banwa, mipluy ahing yato, banwa yato mitno, king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Mapalag niya, king lagyo ning Ginoo. Manal, manal, manal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Manal, manal, manal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Higapin ning banalay pa, ikang sibol ning sablang kabanalan. Hulinita pa ni gapumi, tugtugmeng espiritu mo antimoing titipang ambon, kareting ain mi, pan pabanala at para kaya kami gawa na lang katawan ang pondaya ni ginuming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, himpamayla sampong kamatayana, hinwaning tinape, pepasalamata na kad pinuri, pirasa ning tinape, dinwang na iti karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayungan at kanan niya, huling itiyeng katawan ko, amidawn para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay patning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pepa salamata na kampong pinuri, dinwang neti karing disipulo na, ngana, kuanan nyeti, ikayungan, minumko kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayang polananggang tipan, amibubu para kay kayo, ampong para karing sablang tao, ban kanitang patawaran laring kasalanan, taptan niyo iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Inyang ini gaganakan mi o mapamakalulong ipa. Ing kamatayan ang ponimpangas subli ng mebye, daraon mi akekay ting tinapen imbye, ang poning kalis ning kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kami matampang tala kadarapan mampon sumuyo keka. I kami ansanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaminting metong, ning banal a Espiritu. Ganakan me oig pa, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king metoy yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing papami, adi Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ampong ding diakono, ading sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, lalong-lalo na Ijomar, idala mula ading sablang mayang nabiye, king pakalulu mo keting masalang arapan mo, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, pan kambening nuana Birhen Mariin During Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, kambering nuana Apostol, kambenang Santo Domingo ang po ni San Pio Kalima, at kambering sablang banal, ami biyebe kalugod-lugod keka, king kekabaning panawon, apurian ng po nga paligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena ampon keya, kagom ning banal Espiritu, sablang parangalan pon ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman kingalananga. Amen, 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 Ngeni antimong metong a pamilya, maus tamo, kingipatamong atsu banwa. Amen.
Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Panking kasopan ning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pampagsadyan mi, king panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipami, ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo yung kasalpantayanan, ning banala kapulungan mo, at pamayapa ng ponpisan metongan me, agpangking kaburian mo, ika mabibiyem pon magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabay sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimurin. Ngeni malugod tam pagkaloob kimbalang metong ing kapayapan. Cordero ning Diyos, ikaw nilalako, king pasalanan ning yaro, pakalulwan, pakalulwan, pakalulwan mo kami. Cordero ning Diyos, ikaw nilalako, king kasalanan ning yaro, pakalulwan, pakalulwan, pakalulwan mo kami. Cordero ning Diyos, ikaw nilalako, king kasalanan ning yaro, ibiyel mo kay kami, king kapayapan, ibiyel mo kay kami, king kapayapan, ibiyel mo kay kami, king kapayapan, ibiyel mo kay kami, king kapayapan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, mapalad laret ang mayayawos kaniting apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko, dapat iagkasmay nga mano mo, tumayap na ako. Ing katawa ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang, pumila tamo po king libutad adwa, baydahan ya pamurin po at talanang sasabing Amen. Salamat. So
Unera kang palintunan, mabilog kong pangatao mauyake ka, kaladwa ko pag nasana ka, mengaring malanging gabon kakauke ka, ingkaladwa santuario, bakit ka panako? Ligaya mo't kayupayan, bakit mo kako? Maya papalaking biyeng lugod mo, iniading labi ko pupuryan da ka. Ingkaladwa salamat ko, manalangin manikap ko king aklis mo, kaladwa ko kumapsihan tineng piyesta, ipagkantara kang masayang kapurian, ingkaladwa mo, mauyake kakong Diyos o kakong tagapagligtas, ingkaladwa mo, mauyake ka, o kakong Diyos o kakong tagapagligtas. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, pigkalugme ke kaming katawan at daya ning kekang anak. Bankabos mo kami king karampatan, akaugnayan kaniting lilipas sa biye. Kapamilataning alimbawa ng Santa Marta, Santa Maria ampon San Lazaro, susulong ing lugod mi ke kaketi king yato, at magtamasa kami kapilanman, king pamananggalmi, king pamanangalmi king ligaya mo karin banwa. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, luklok tapos sagli. Pasibayo po, maya pa, gat panapon kaya kayangan. Ito po ang kakanta tamong igpami, ingar katamong arsobispo, minyeneng directive, malyari tanang magkanta, makapakanya nagamat. Na po makanyan. So, itanda ti makapalad, makabuklat ne po. Malyari na po ito. Bistaman neng misan burita mo itang makapakanyan, pero allowed na po itang makabuklat la rin kaya katamong gamat, makapakanyan Kadwa po, kinana ko naman ng kakatang arsobispo, uli siguro nga kakinoring anak kababay, mga 8 years old and above, mag-serve laking misa. Nung ating Knights of the Altar, lalaki, kare pungalawang parokya itong consecration na, deng anak kababay, makapaduro laking altar, makabelo la sakala, maka-prayer position. Kinana ko ng obispo.
Sinabi ko na nan po king kakatamang liturgy si Brother Andrew, nung ating kong kapatid babae, o kaya anak, o kaya apo, siguro po manipatan laki kayo. Ban kanita, potang mag-serve kayo, kaya beyong mag-serve. O ita po niya, nung ating kong anak, babae, apo, o kapatid, o ita mga siguro 8 years old, and above hanggang 12 years old. So ita po, isabihan niyo po kang Brother Andrew, kay bati practice tala nung nanong karelang gawan. So ita po, at kay bat mga di ulit-ulit ang kepoing pangadi kalupan ng Maria, menalangin niya. Kay bat nanita palagi ako, mekya beneng migsilbi, king kapatid na Yapin Marta. So, prayer and work. Paneya pong mumuna ing panalangin. Ating panalangin, isubong na ka para sumuyo. Kay ba't mong sinuyo, mga di na ka na naman. Ay tapon So, kaya kaingan po pasibayo, king lagyuda po, rin kanak, kaya katamong kapadadapari, kaya king HRP, kaya kaingan, dakala-dakala salamat, balo ko yung salamat, amanong salamat, eya po sapat. Pero ito po at least papakit me king I appreciate me in kaya kayong pamanyoyo king nga pong ginone, isunduyo po. Sister kay ringanak na, ninong karinganak da ingin man po paringanak magsilbila, talakad no mo? Pengari kay ba't di nga anak na magsilbi. O rito po kasanting na mabilog a pamilya, kasan mo kanyan sumuyula. So, di nga anak yung pong babae, papag sumuyula mo na naman. Datanging panahon kayo pong talasawa, sana tutukiyo rin asawa yo. Pota kawuliyo at lukong oras kini kawuliyo sasabila. O ba't kalwat yung magmisa ngara? Dako haintindihan. Pasibayo po pamisan-misan tutukiyo ring misteryo bang kanita naman nakilala tala o kaya rin kaya kayong anak. O ita po. So pasibayo po kaya kayong dakala salamat. Ngayon po ako santay Sister Luz para mapsay mapila na amano. Una po sa lahat, magandang gabi sa ating Panginoong Hesukristo. Magandang gabi rin po, Among Noli, Among Jasper. At magandang gabi po sa ating lahat. Andito po ako para magpasalamat sa inyong lahat sa pagtitiwalang binigay ninyo sa akin para maging leader ninyo muli. Salamat po sa inyong lahat. Salamat din sa Panginoon kahit umuulan. Andito tayong lahat para magsama-sama sa araw natin kasama si Saint Marta. Sa ating new members, sana maging masipag at masunurin kung ano ang duty na maibigay sa inyo. Tama ang pinili nyo na mag-serve kay Lord. Salamat sa inyo. Welcome to CGC and good luck. At sa inyo po na dati ng CGC, salamat po sa tulong, pakikisama, pagmamahal na binibigay ninyo sa akin at sa ating parokya. Hindi ko po magagawa lahat ng trabaho
kung wala ang tulong at suporta ninyo. Kaya leaders, assistant leaders, at sa inyong lahat, maraming salamat po. Salamat din po sa mga knights, choir, na sumama sa atin, lalo na kay Andrew at Jopen, at saka kay Jeff, kay Elmar. Nandito po sila para antabayanan tayo. Gaganda po ng boses nila. At nang dahil sa tulong nila, naging posible ang ating renewal ngayong hapon na ito. Muli po, maraming salamat po, Among Noli and Among Jasper. At salamat din po sa pag-attend ni Sister Mirna at Sister Perla. Thank you po. Salamat po, Panginoon, sa paggabay ninyo sa amin sa araw-araw. Lagi po ninyo kaming gabayan para maging malakas ang aming pangangatawan para lalo kaming makapag-serve sa inyo. Salamat po. Tinatawagan ko po si Sister Mirna Gosum dito po sa harap. Dito po. Konting pasasalamat po sa ating naging president, si Sister Mirna. Recognition of appreciation po para sa kanya. Basang Kepining Certificate of Appreciation, Holy Rosary Parish, Church Greeters and Collectors, Certificate of Appreciation, proudly present to Sister Mirna Gosum. During your tenure, you have led our organization with grace and wisdom, and your vision has inspired us all to work toward a better future. Your tireless efforts to promote unity, inclusivity, and compassion have touched the lives of many, and your contributions have had a lasting impact on our church community. Signed, Sister Luz Biminda Kulala, Chairwoman, and Reverend Father Nolasco L. Fernandez. Talakanta mo po. Hinginuman tabe ake kayo, At keka antimor. at bendisyonan ako nin Diyos, ipang mayupayan tutukang bering ke kayong pamilya at kakaluguran, kinlagyan ng ipa, ning anak, amponin banal, espiritu, Amen. imisa tamo, midaon ne, umen ako, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Holy God, we praise thy name. Lord of all, we bow before thee. All on earth thy scepter claim. All in heaven above adore thee. Infinite thy vast domain, everlasting is thy reign. Infinite thy vast domain,
everlasting is thy